mintu tu pembekna tu pendokna mintu to marapu tu majoren molanten molambi to temo. Jadi ya tulah tapawau dolo teh ko lama sembayang ki namanya di para kemelo lante ya tu dako jam 3 tamane dole sirampun sumpu ma sembayang lang ngampong matua. Jadi mintu tu apa lata pana ata allo to temo lata papenggaronto lan puang la dire katulong papayam pa kaboro tanda kamamaliran di pemuin nasi podolo modolona te di ponenek na yaitu kasumpuran lan yaitu batin tanang sumpu lapa barang-barangan la biraka rarabuku Filipus tapi baatu ne tapi Maria rupang baatu ne minggu. Nah ya tetum pasirimpung ki tanda kasulangan lan rarabuku kasulangan lan katuan la bilang kapatonganan. Jadi latangkaran lata para kemelo moy na di koloso amira susi bangasia Yusuf apa ratu umaton namang ka di kaburu ujo mesir namane jangka atu saya ame tandai ko maba atu laloso anabang prakajala apa ratu umaton na kita turaya di kamali bang pa den bang pa kasumpuran ta tu kasi pakaborosan moy nadolo mo si podolo dolona. Nah, lata posala sa pengkarangan lantai banua tang merambu tampalaku ki patunduan langan puang matua na iya lantundiki la bilako mintu to marapu tam sambayang o puang matua puang kapenombang ki daw suruga at tuyate ba tu molambi to temo ki maajoren sisola te to marapu bati ina ne tapi siya bati na minggu. Pasak kita mesuru kimi pasak kita metomatuangki bati ina anak ampo pulung painan penggaragay te inan banua tang merambu na iya te nene laki papayan tu pa kaboro lako te ne tapi siya ne minggu lajang ka ate batang rabuk na yung may litak lepatama pati. Dolo na mangandokan puang pakaboro kan pakaboro ay temintu to maarapu. Pasitoyangan ni mintu sa kalangan ko sana dia tabulitu. Den nopa na di posara melo te pakaboro iya te. Namin na di tanda kasumpuran katuan. Ya mate tulan na papayan to maarapu. Nala di patama pati te batang rabuk na. Melako kami masolanasa. Duka kasumpuran na te kamamaliran iya te. Dako karon laki ko kao su kami nomban laun papayan nito pa pure sumanga aking tuslite to maarapu na pabendan ni te patani mintu na to bungkarang kang lalan no pa ti ko kao melo te kami nomban na po malaati tangan mi siya na naputululangan katuan na te mintu to maarapu belan na pa pasakeni ima adin pa to marendeng ro te kuli na padang lampataru katuan sepak pudiak opuang majareng kome lante atu to temo lantu dikan masolan asak saya mangando mati olomi lansangan na pong Yesus Kristus puang juru salamaki amin amin ya malu tuh bisa ya diputar ya nah awas. Titik tanda pun ya. Ini untuk betul mulai teknik mana? Bisa dikenal ditahan ke turun melok soal itu. Dah. Kayu apa nanti? Mesti kerja itu. Cari dong ya. Main lagu. Sumpung lo deh. Siapa? Lindokan tuh. Karena bisa kita dilindung ya, sering itu. Ya. Pakai parang video itu. Tadi. Kurang.
Nggak bisa ditahan. Apakah yang masih di tempat itu? Untuk buka yuk. Saya sadar aja. Nah ya betul bisa. Oh, bisa ditahan. Bayar itu hari. Angkat orang mati. Pada di setelah tadi apa yang kau kira? Pada sekolah deh. Stay. Yo, paling terada mati. Palung itu tadi. Saya di sana kami itu. Ya. Palung itu tadi tuh balok itu. Yo, paling terada mati. Palung itu tadi. Si koridor nani sisa. Terus hotel. Apa? Iya. Bisa kita taruh gini ya. Di situ itu rumah kita balok mainnya. Nah di rendokan tuh bayam no. Ya, sama teh. Dulu di Balawal sok teh. Balawal apa di Panang? Kan Kalau nasian di Palembang Marit tanpa kan? Halo dong tuh. Lepas toko mana mau dong? Iya, lepas Toko mana mau dong? Pori itu balok dong yong. Ya, Gede gede Berapa? Dari itu. Berapa? Apa? Palu? Anu itu nipan dari Balawal tuh so, buat minta itu. Oh bisa dulu. Anu ngetek kira rupo. Oh, yo. Nah, Berapa lagi? Sama. Oh, pakai nih apa itu bisa dong lah? iya, ulit teh papan dong. Di padi bilang cangkung di manduk ibu sayung. Dua. Oke. Mandu ya. Dah dua ulang yang pertama tuh, dah dua ulang. Lani palanya diulang. Apa aku yote? Hati-hati pun tuh. Ada yang lama itu. Mah lebih ya, bukan untuk kita dia. Bentar ya. Bisa emang nanti ulang teh om. Depan ya teh kita anu bisa, dom nasian. Malah Dan kuat tipu sayang. Kalau usut bata itu. kalau Sini hukum nih. ya kan mau Parkalian. Salerno sen. Iya tolong anu dulu, turun nano mo. Tidak sini ya. Hati-hati siapa mau dami anu teh bayam. Siapa yang mau? Bukan meli itu aslimu ini parkal. Tarik itu masih deh, nanti keting. Tak. Tarik. Tuh memang tarik bang, idon goyang. Goyang ini apa? Biar luar tahan tamar. Saya nalai berdoa don na yung. Pasang kawami to kain no. Iya. Pasang kawami dolo. Lo abang lagi pada cepat tidur deh. Palay ka pang pelon na lang. Iya le, mau ya le. Makita may desya. Mau minta token no? Pasang kana sama itu Oh ya, di pa abang amira to kain yang kay may. Nalai mata mana sih itu? Ya to perlu anu to kayu itu nanti umyang kayu to kayu. Tak ada kereta, dan lagi yang Pati. Ya mana mete tu den lampayan. Oh, iya. Teh mura kado teh pang Perlu atau kain? biron na sang ko pangirok ko na lang. Iya, le. Oh, itu penting sih. Itu mirayong tak ada. Nenek. Bentuk. Kalau anu nak terus. Ya teh yang ngasang teh. Apa? Tadi nenek. Kita main boleh. Oh, nyata. Apa to kayu to? Ada sayur. Kau dapat tangan sang on. Ya teh, ngasang kok. Larian perlah ko kumana mo tu. Iya. Ya teh kain. Ini pasti yang ada itu. Nanti saya terserah. Nanti dia pernah mana dirapikan ya. Jadi teh emangnya apa nanti itu bisa? Kan ini tapi lah siapa ya? Oh ya, ini tadi pada yang empat yang tak cerita. Kosong pala ya. Ada nih desi teh ke. Biar itu dah. Kan dia Betul. bisa ini.
Kompak Kui mak kacamata tak mimi Desember cepetan. Alah, udah bawa. Tantu kan kapak ulunan di teh ding. Minggu. 2008. Cek nanti. Nah, tak bilang dia. Yo. Tongan ya bos, kami tongan ini. Kami open dulu gimana kok? Pematambak ya, pematambak. Lagi tantan tuh kain na yun, siya magkalit anong na toro. Pematambak ya, Mai. Ang pati do toro. Tidak ada nas. Kiri hindi to yun. Wala na sugalaan ito. Ay pagkatapos kapakyan sa. Di pematambak kamu jangan itu. Terus. Ya, nanti kita siapa kita pakai dong. Lagi ini. Kamu ni? Iya, Mas. Sedemen. Kamu ini? Mana turun nak? Nama dah tahu. Maju dulu. Rio. Anu di paling pamer itu. Dari bagian